الرحمن الرحيم. وتكفوا توسانا سلام جيهانو karnaurati jatuzinu hujaribilia mbabi ulawana ne unafiki ulona wanuwahe wambao hari frenkase hauda ula ya ushi ne kopie kole wanzua irumie rijaban leori mwelezeni nusu ya mahadisi ya ukaya anu garenda harma kampanya bunga lazimu tena loja na mwechelezani mba Komori zilazitendwa ikao hafaida za Komori ikao zifaniwa ne muwahedaula wajuwao ridirwambie watoujua riwambie ani wajuwao ngaro ishadezi zao afwan watoujua riwambie shanga mwanzo kwezo Komori watukufu Komori mdungao gambilio ana fursa titi na madam titi harumazi habari sasa yani zila za huwa na nyasi wale kunyumene zolo moroni homta palo walo nuo simambiani jana shanja kamle kwa na nyasi watapalao hakaya eze parties lo harmensi ngazi pangao ze voti wao eminyanya ya party wajihundu kwati humsanzani na abo wajitoa wao hakaya waparo hariba langu abudeo almuradi wajitoa wao banda kaze partiza hao zos kazi si parti abasa banda kaze partiza hao kazi sile gali armen saba sainu shatena watsahwa hariba langu abudeo eze parti zakati kisharia harumenti ngwapangao ze voti yani traisa ipata ya abo kabati namna ijo hima terminusi de le 26 mai 2024 halafu tuwa bali jana ukaya wananyasi wala wafikiri ingari donji ya jarmetra abo ajali kam baba hanu ando kanza akopashilie tre mrate train roha ngamanzo mwile mbele yabonga mjofa samrate shahindi simwambiani ukawananyasi baada wafikiri ukangalazimu gendarme ze voti na sisar la setra baba hanu bazimando babaki no mahala hawo behazi kandidatura zahati na fantartibu rufanya reketi ribehe nenda mengana nzao wazalia hukumlwa bahatrahi ni wanafiki simwambiani mrambie trahizo mwayo azala ifanya akabano mlimu hao haria zalia ngba ye nge kandida amakale kandida mahani haramaze voti ho ngwanzo kebala azalina hukumlwa bafanya hotrahizo ena mrambie basi hisi mimi simwambiani kaiza artiklo mazivumbua ila minyanya kanyeni kamjatunda babahano lazimu mwambe kamtujua takambo hindi mwene mpagaza nda bozila munka razida haribala hapanga ndongo bali sisi ambao sambi hatrahi rani aminiu ka hukuma ilingana ngasna zormole zaoni rimwambiaoni kasra sambi hatrahi hauka Henry hafanya decret rabu ula wanane ne projet économique na hajua ka luaila ke jafanywa heli ya radhimu dosari hajibu nro juzo mahakama muishia dosari haoni saukaya usikuya para no biro hasambi yende alikuwa habari hizo hamba mnasomende jei hamba sinye
hasini amba mnarame tampo habu hai kartasini ni bashar kiwani habala henza kajayo na ngosku hata leo dosara gereza mahakama kuweza tukufu yabo upande huo sambi hatrahie nation sambi hatrahie nation yeho trahizo sambi ikanti na mwambe hata na mrabie hata shaina mkomori mwenzankili haramu waka yeho trahizo ya sambi ikanti ya sambi hafanyaje tena sambi hadhulumuze mali za hatu ngari zanzao hoi ngari zanzao hizo yambatsi ndami yambatsi dosari yambatsi mamadu na rento yende yamba waye yeye ndiye hamba waye ukazemalizija yarambia ukazemalizo hizo tiza mishahara hizo tiza mishahara kwezi ebanu zongo hizo pia sababu hindi balo wandu wandoke mwanzo aja yani warihadaye warambe minyanya karna ukiri karna ujo ukubali ndabo hizo sambi harambia waye sambi hazamba waye ukaya haparisa 175 millions de dollars yokati mtu kumkaza ndabo yende ya hamba yabo ngabo buha wandu wajara makaya sambi hakaza ndabo sambi jau ashe na mkiradhi kubaliane reelewane reshelezizane kwezi uanzombe kaya sambi mnyongofu sambi harahara sambi ngena tonto uketonto hiyo yende yambia wakomori waye yenyi wandu mwanzomo muhanie na mwishie mwishie muna haki muna biwasma bamana batsama baria fali bana isma bana baria fali wenda huku yakaurongoa ula sambi halafu ngo ne mabubu yahe wandu hariko omshagiri yao wajangwa himaoli wameka kabati maji kabati pare kabati jau
harambi ya kaze malingizo yabo wakumorenga sina haki rame ngaranzo pare ngaranzo maji ngaranzo mwenje ngaranzo poro ngaranzo aeroporo ngaranzo zenungezo kartaziona yabo hari hadaya hari warengeze mali wanyisa hari hadaya warengeze mali wanyisa yebanda abo fahami hamba hindi ula wananeze habari za mali ya situation ekonomiki yao sambiatia nani hao mamazu yatia narishe babanu karjafaze roho kwezi banu karjafaze roho wanu leo kwa na ujambari ngwashinda nao tena mwanzo fahami ya jana mbie ze 200 millions de dollars wamba mzitia wakati mkanezi mwamba mkauroha mhati 11 miliari warambia wa mamazu yatia hata 2013 bueno ima psawi yarendwa na rishebwa Komori hakwa ndrono banankalizi eze nongo za hao za benu hazamba haringo nzoke baraza dida tra niwezi ni mwatrahi ensinu mwatrahi Komori mwari hadaya na rishie fahamizo hamba daula Komoro milioni majana maili ya dolar arme programme citoyenneté 200 millions de dollars yaunda ufahami amba watia wakati wakao na reshiliendo sekaude nchi arme daula Komoro milioni majana maili ya dolar arme programme citoyenneté wakati roha harme yaezi ministre de finance ikaude manama dosar kaunge vice-president wa hanguleo hatsungulu ane muwa tusambi hahansi ushahidi ukanga umiliari 11 harmaze kesi baina 2011 huda 2013 ngabo miliari 40 takriba za injia haruma eze kesi za daula rahare jatimizi kwezi hajatimizi makalema ya fahami ilimwele ko wandwanu ngwarenda mabanu sisi malaba warenge nsinu waihama warengeze maliza wa Komoro warengeze maliza ye pro ambao elwa ya ndabu ambao waivoti cha ndabu ya situation economic warengeze malizo waranganya wajale ongo anzo warirumie wambe haru warahafu metrofahami harambi yando harambe kaya wao watia 200 millions de dollars yo à peu près plus de 90 milliards ma pesa Komori wa Komori wende wakawia rumia warumia hadi wakaanza watapa safi almuradia tike jamona na manongo kapati faida nzima ya Komori wa hunda haruma yeze plus de 90 milliards fahami harambia wabanu kazinjia shamba ukatoka uroha wa 11 milliards yeze 79 milliards bo fahami ni wandu mwanyao sambi ema pesa yao yatao pano daba ya wahandaba yafanya hindi yaondo ya mbaya njia fahamie songyo yabo ngyo nishahido kwa mwenye judoishia mamadu fahami harambe ukaya na yote sindabo kwezi 2011 à 2013 hakaya akamwaria wa serikali yona ila relekira swiri abaka urameza kweli wanjia 40 milliards kwezi 2011 à 2013 Après 40 milliards, il y a 11 milliards. Il y a 51 milliards. Il y a 2013 à 2016. Quoi d'autre kouf? Ni mwezi. Ni wandu mloko maopoza leo. Mwani yao sambi. Ni wezi. Awanzo fahami urdu heye ureleze ndo.
ye janaje wakaurambia ediskurinu leongo amboje sibani hakomor wanjia mapesa plus de 90 milliards mwarambia ukayote ya mishahara shema pesa yao ngajua undensi yafanya upando ndaba hata leo mwanzo mhadai wa Komori ikesambi ukazona rabo sambi hatrahi nation hafanya trahizo mkuu hafanya trahizo mkuu rangue hadisi ya he projet huyo ya he histoire économique ya Elwaila hujazema aliza njia yabo ngabo yuzo toshna razi controle haukaya yesambi hamba hindi sambi hamba ukaya ngabwana ndongo wabaki wendo mbio onzware kebeshe warejei haukaya ngabo mali zilo wonze za tuhuja ngwendo mbio ze mali zirejei kazi jaja babu hewa nabari sambi mkozo nabo ya masambi wae na mwishilie tena Tazawa keshi wakatonso mwambiani ufahamu ziteseizo kwamba wame serikali de transition zozaja tazawa sile monona zahira tazwa sili kambwa wende arma bank lekes kamba bankili umwenze anabani wende zibioni zinawo dangan leo zala wahabi zinalatu ezina bank mwenze ambayalina kamsaro wasaban sinistema nazije Komori wasili gani keshi wakatonso mwambiani ufahamu ziteseizo kwamba wame serikali de transition zozaja tazawa sile monona zahira tazwa sili kambwa wende arma bank lekes kamba bankili umwenze anabani wende zibioni zinawo dangan leo zala wahabi zinalatu ezina bank mwenze ambayalina kamsaro wasaban sinistema nazije Komori wasili gani bankia fito kubena nazije gani shakazi jaja zemali kazi jaja mwishe zamba zija mwishe asambiwa yonga mukaya ngabo zabaki zilo bonze ngazendo mbio zije kajaoni hakatula muzundaba afabu hewa nambari we mro hao yangba hafanya trahizo ngwanzo kerbala kajafanya trahizo shazali ndia trahi kamrambia kwesi leo mzimba ngeavoka bahari mwanzo nguanyo kaza nafanya trahizo ngabo mnafanya trahizo hana ubo mzimba we mnasubuta mari ridiwa sema ore rirensi bana la dina mna hayo renge independence ya masomararu serikali ngo wana Irumbi shawe ulazimu fuma ilazimu utwa ukazwa ufungwa nanga emarumbo wendwa vurizo bari inusisiwa yo trahizo wewe ndo wazamba ushahidi nguo armazerezo wende gonzo ujira trape chartarelo kawe mzungu hakahurambia ndo kwamba nakubalieshwa ya maore barfa renge independence ya maswa mararu ya zamandawe bo mzimba halafungo sibuta mari gonzo ngotsahawandu wa trahisenation kabati mra trahination amandawe wende wahandani tretro bo mzimba ye makalimo yamba yala halafu hubuliwa ngomba haringo fanya wavoka shakuja fungwa na poto wafuma hawaka wafungwa mwenze marumbo batirwabwe unavurizo barini kwezi yabongezi kanani moniseni kama sisi dora mbao ngasaze preuve za wandu wazamba wandu wakana plus de 100 milliards watu shinda yensia hunda mbaba ya rahusha shaba sarzambao wanua juha ngalilao ngwambawari kabati mwenje kabati nzia kabati jau na abose marizi kaya warenge wali waranga anya ensi lewe inungu anzo hade wa Komori kari haringu anzo wani kwa zamana tena ndahu ngamjo faho wawi mnezi mngarende yando boze tarehe zinzabaki ye mabubu kwa na hujwahelewa showenza nkili
lazima waelewe, wafanye mna muraja, waishezo fahamia zamba 200 millions de dollars na mnenge mfanishe hesabu yo plus ya 90 milliards na tusamanda yo bahi renti ya usambiamba ngayo bonze efeza pesa ya rendwa ya njanda ni wedi ni mavalimu ni di maandi wa hetinu enti ya komori yode mana majuha mungu wale wa jamu ya irindite ya ijuse mleho mtango tuwezi trahizo tizamba jana ngamtahe mahakama wanduwanu warengwa mwanzo mzimba hapa sikwe mzimba warongowa wanroishi ya trahizo ya wardingwa poshe we sharafa shahida ula kwezi ya artikulo 54 ngo yabo wanduwanu na rengwa wa hukumlwa kwezi yabo ngona nyasi banda wailoka ya kobobira haribana ngonzo kibala zali hamasambi ngamjo hada ya wandu aji kwezi ngamjo hada ya wandu aji simwambani kabanu ubora bauso wa ni lazima mweshalazi zeni ya zaliwa indo harumenti hatu الفرد شريت حين wakati hakandu wakati wakaya wanrua wa mwelezeniendo ni mlo hunu mtojua zali harumenti hatu kwezi simwambiani kazalika tina bavu tarehe yahe ya faida huwa komoritio mamwechelewa zali nimwambiani zitiro za zali za hufanya hatu ze pare za pimba ze pare za hepimba yode bachini wazali ijikunzi adimani wazali yeze pare ya mbaba saipuha yanzoi serikali leo ndio mwanzo waifanye pare ya dao bini ya maluzinila ila olazali naifanya olazali da paswe pare ila itayene ya ibe haikoni leo ya mbwa imenyeha ngujo ifanya kama ngabenze hakaya yende baba hanu ani mongoni maze mvuzahe ngona mongoni maze mvuzahe ya uto urejei hene hafanya ndongo yafanya za menyeha yo ufanya za saa tukaya ya buranzuani ramwalinga simwambiani amduka jumoto mwambiani kwa kabanu leo azali nguvu mbuo ekazali nguvu mbuo emergency inu haifikiri hale hakai portable inu indaye kwezi Exim Bank SMPCF wolandaye abo ani kwa gani mashirika menji yani ya panga ya rengeza azali yale mashirika yavungulwao kumora abasa ino abasa haina mndonzo mahali msaba mndonde Comore Telecom lali rengezando yalitaswana hata lijusa SMPCF simamani kaze ezemekizila Exim Bank bueno na za saya soshando katibana ni mwami kwa Comore ngoma zahidi azali harejei ngamonao kabati mahala mtowa na zenza sanyi wao ranzwani rangazi tina udo site hakaundu pengwa zonao wanu pengwa zonao zenja idingizo walo volo hana katona volo ngwasongona zalo matoni hakai hawa toaru wantu walo hini mdabira wazisi ngusona zalo matoni hini mdabira fongonya basainu ngusona zalo matoni enda mtsamudu ngono zalo matoni enda domoni ngono zalo matoni yabo apari yaizo neze pare nkuzi tilwao harumensi hatu yemiji ya juu yagabiliwa haruma proje za utuwa maji kwezi za utuwa maji inifasiri ya mru ufikiriwe marahia kama ne mwangalia
ye pareana nsaweni hata umsiru wa maweni ule ho walimaji kwezi njia zinji za zoni za kilimaji zitilwao zikombe na yabo wandu wanungo una haki wajuhe muo watapale simwambiani ukaya ngasina ufahari rangu wazalia jabanu 2016 hata leo kawajafanya greve hasabu mshahara monti kawajafanya greve ya hema fundi bako jalibwa abanja kamesha duktera waudo wandu wenza greve wamba ganadora njeziziwa shoka kwa jalibwa raore maduktera waudo wandu ndoka yaze greve armensatu kamja waishia tena hizo nongo lazima tushukuriwa ihabo ala kulli hali bakomori ngarjoka hujari kensi rambari rejeze wandu wala tena wajore rejeze dingoni kwezi wano azalie mbaire porumbi mwamba ungiombi ulandaye yenda afanye mbabi yeila ngweno biyo ngaje fanya ya saya ngamona ngabo tour de contrôle ya nyumeni wa wao ye gala wanga mona namna ya igabili wa wao muishe zambisha leo approach yani l'hôtel ndaru enambio watu wajeni wanzote wa harmensi hatu ngarjo kana mwato fanya shaka mgabenza idefasira madhamana shatido wandu wakanezeri hali warenga waziba wenda zao leo jamba haribala ngwanzo kia zalingi atra shawot ya watrahien sindani na bungela zimu mkaza poto jumfuma kwezi banu kaja ani zekoli za hija anu zamba zekoli za hija anu zamba do kuona nyasi mwafikiru banu gwani kartuara mbuwa ukweli wao wajua kama la ngombo minyanya shangwa nzao wajaba heze dose zao za heze voti halafu nzo wako ngori wa wadiwaze wajaba bala mwamba hindi eja najele oje kwezi janajele oje wano abantu mubenda ndore jeza zino kazi zo rosa kama elezo zowa rosa azalie mbaba mlezi ye mroka na daho mroka nansi hakaya ye ufikirio wa nansi kwezi ye mashababi wahundaze proje wahundaze mahali wajirumao wenji se proje manila mbali za tambalara mwensi hatu za hunana muishi ya jane za kamba izo mali za tawa za hatu yawe mashababi warengeze mali hizo wafanye hazi wajirume kwezi wajirume yabo ntuone mrudu kwa najar hada ele wesu wakomori yode mana sisi na mbao kaya ikanga sinamuo karna uja umbuli yani mjemrabe mwenzanyu mrotensi ya hatu karna utoshi na heno wakati rituamba ose kuruazali hakoko mwaro ka uvotazali 2016 waeshele universite waeshele portable waeshele zinzia zafanyiwa waeshele mishahara ila ndoka ulibwa waeshele wambashe walari rende nai na rejeza azali haja rundo wakumorodwa wareje ibanambabo hiza haja hatoanu hizani ambaba haja zeparenga zitilwa wa mrundo hii kon tokuyabo na mrabihe hata na ngombe minyanya hata wakomori ngo makosia gwarambo kaya eka kwa javuka na zalibanu yabo basi kwezi yakanda nkemle
yakanda nkemle abonge nirejeni mwambieni ukaya ye plenti ya mnyanya ila mjoka ila minyanya rele wakabalanga mtonganda ke hamabala bo sambi amwa hatrahi ya waza la trahi ya trahi sambi abona anyima muhimili ya mtrahi sijohanza metrofami ujaureleze video ila wakaurambi ya ze milioni zanji ya kwesi des 200 millions de dollars plus de 90 milliards kwesi plus de 90 milliards yemzurumi aje izo yamba tsindami yamba tsazali izo yamba metrofahami izo yamba metrofahami yabonge lazimu ujaureleze ye janaje leoje ila fedha nyingi bwa Komori ila fedha nyingi kabata tambala mbabahano tipare kwaja hati mwenje timaji tilapitali kabata tamanongo halafungo johunda wandu harungo waneo daula haki warengema jindu hiyo warengo wandu wa watendeze wandu tukotende ya dawa eze 90 miliari hizo chokaribu nguza manongo Ingi sori fulando azana joroje juzi ya jana mba utaparota he mapesa yafanye mwenje yafanye nzia yafanye fanja wala kwezi ala kulli hali ngari mambiaoni kaga mjodo hada ya wandu tside kinasi Nyombo sami haukum randabo ina mjibu zinu fahami we mdwa sambi harumude naye na mwishilia ndozu hamba kwezi udenji arme daula Komoro milioni majana maili ya dolar arme programme ya citoyenneté wakati roha harme yaezi ministre de finance ikaude manama dosar kaunge vice-president wa hanguleo hatsungulwa ne muwa tusambi hahansi ushahidi ukanga miliari 11 harmazekesi baina 2011 huja 2013 ngabo miliari 40 takriba za njia haruma ezekesi za daula ema pesa yanayofanywa ni mwana Nyasi Mamadu kwezi kabla ya Mamadu na rambilwa yewewe metrofahami dawena ha sambi ye mapesa ya umyaswarifu je bamrambia kwezi yabakar na ujo kubali nyemdo kansibani muramba minyanya mwamba bala balaje ula tidris sida karongoa ula haka waziri waza barzo wanja sambi nguju karongoa banu rais wa daula kwezi ima pesa sambi ya kauyamba bala yao tima pesa yani yeye hamba 175 millions de dollars yao tia mizahara yao tia ulima malene yao ya uja ya undensi nambao andele bundo la hienti nizonzia hutamaji wa aeroport fanjani havumbwa nongo zinji bala enyo Komori mziwono yabo yotra hizo haka mapesa yamba yaja yarambie heli ajuka urumia karjaziona yabo hardi trahi tena yabo hardi trahi mitra uvumbwa wabisa manwa jina na onga omenji
ondu anu yangamiza ngayo menji amsogovumbwa system economic basi wasambile urongovo ngabo mabehelele asambi hadhulumulwa sambi hakaza ndabo sambi jao na mwambi atowe mapesa na mwambi atowe mapesa na mwambi atowe mapesa na vumbwe mahale fedha iliyo kwezi yani shizo mlezi mafaro mwa infrastructure albuni ya tahtia yone shapi projet sasa ndio pesa zo ila muziki ya hakma kundo la nchini ikabe serikali ikomoni aikuna vajena masharika watofanya appel d'offre wa kubaliwa serikali itia mkono pesa sitola wa vola wafanye projet babo sila nimjibu sasa hasa na kula mkopo leo hii bani baada ya leo muna haki muradi wasimamana batsama baria fali menami simamana baria fali leo hii bani muna haki mutisema tsalo taisha memana spesatizo tofanywa leo hii bani muna haki promovo maishuka sana saa akor makalungu kwa kusemema na spesatizo zalalo leo hii bani wanwaduswa na mwali wana akbar mama itaero por kubwa vizushukola zalwa maana spesatizo zalalo leo hii bani tokosilendo baleza portabisha nash leo hii bani kana sinya kamera mkoa ansh wosena abakasfala na mjaya na leo na akimurami ya balitanashi bahi kwezi wa Komoro na mwambi wandu wanukaya ngaranzao mabare efedha warende kwa jatia ngaranzao maji efedha irendo bimaji karajatilwa ngaranzao aeroport ezwa hondahu efedha ngiondahu ngaranzao poro izo ndo arambia wamba efedha ya vavu be ya havi mwenye pesa donc ngamjawra wa hatta shamnyezi mguti dhalimu hafan tartibate tarihi baki domo chelezi zani ni mambo hafungwa bure na msona mama hadisi namna danyaye muziseka yefedha ngionda hauka harambia ukaya kejaja pia Keshi wakatonso mwambiani ufahamu ziteseizo kwamba wame serikali de transition sosaja tazawa sile mononat zahira tazwa sili kambwa wende arma bank leke skamba bankili umwenze anabani de zioni zinawo dangan leo zaba wahazina latu ezina bank mwenze abayalina kamsaro wasaban sistema nazije ko moni wasili bani banki rais wa daula waruzeti hatu ngwa kubali ze mali zake uranya wa hatu zibakarma konti baki bonte udira bakaya ngorekebesho ujeuzi behengi zonda bakazaja tinauzi abantu kana ujwa humbani nafasi ni wandu wa daula mafiti mambari ngamwanzo daula hakini na ndabo ngamamo kweli ze prevutizo pia ze prevutizo mwishe prevu ya fahami mwishe sambi mwishi ya hizo dosari ya hambo makama hizo kazi mtoshoni wandu wanuma wabota mawende sawazi mana mrejeze fedha hatu shamnubira wakere wana mzumu mridikeleso karna ujua wane tarikhi ndo hakimu zinuri benzeri yehe wakumona jado ishia wamweshele yani wa mrambuwali kwezi ribenze riziehe etarehi ai ibaki ngio bana kartusha ndo jamba karibala sambia fungwa bure na mwamwambie yambe maha banki fedha tilwa yendeza rengwaziche izo abakajaja muri muzise yeziruza hajamrumia je bahamba zintiza mishahara yemta upano ndaba
ye poro mwefanya ndai ya ero poro ndai ye maji mwatia ndaya ye mtamwe njendahu chanzo kimwanzo mlibalie hankalizi na uidzi karna uja humbanyi nafasi abonge fahamizo amba jana releze leo besende ande manala la shamdudu to mwisha manongo yokongujo kaya wanjia fedha boiswari funai boiswari funai yabonge kwa tukufu madhamana henti hatu kabati marisiza wanduanu ye tarehe ndo hakimu ekanyimla tasimaranyariha za imaji simaranyariha za imaji karina ujua ubuli ya minyanya kwezi wasambi de urongo kwezi yendo yakautea banu yakaurambia ukaya ze pesa za vavo bezari mwa konti bonze wasambi ngarditsa hao Pesci o catonso mondiale ufahamu zipesaido kwa kwamba wamna serikali de transition zozajatazawa sile mononat zahira tazwasili kambwa wende arma banki lekesi kamba bankili umwenze anabaniwe desilioni zinawo dangan leo zala wahabu zinalatu bezina banki mwenze ambalina kansaro basamanti istema nazije ko moni zwasili bani banki yetu kubena nazije bani sida wakaba lela montaji wala tsindai haya na mwishilie fahamu na mwishilie sambi tena kwezi na mwishilie sambi mnaendu tena wakataka urambi wakaya mapesa haja ya ukasuli ya utia mishahara kalizi Vendaio kaisija ya rumio arma mizara wala kaisija ya rumio madeni hallo rafikiana na wami wa malwatu wa yeshi rumio arma lukuno la usini na idawla armadaula balkuno la usini mundo la usini yani shizumle zika faro kwa infrastructure albuni ya tahtia yode nishambi projet za zuni nombe sazo ila muziki ya hamalkuno la nchilo ikawe serikali ikomoni aikubali vajena masharika watofanya wa apel nofu wa kubaliwa serikali itia mwono pesa sitola wa uhola wafanye si projet babu msila nimjibu senda hasa na kuna mkofo leo hii bani baada ya leo muna haki Mula diwasma bamana barisama baria fali benabi simagani baria fali leo hii muna muti sababu ndali sababu maana spesatizo tofaliwa leo hii muna kirongo wa maisha zara isaa akor makalungu wa useme maana spesatizo zalalo leo hii watu walioswali na mwali wana kwezi mmono yabo mjukamba mndwe mkazondabo ngamjuka usubuti mrambie ke mndwe laka ukazondabo narishile fahami
arishle fahamu izo ambao ba mwanzo mwenendo mwelewe kaya wandu wanu kana ujauri hadaya leo milioni majana maili ya dolar arme programme et citoyen c'est quand nchi arme daula Komoro milioni majana maili ya dolar arme programme et citoyen sambi solange hapo hakatingu isho zambao wakati roha harme ya ezi e ministre de finance ikaude manama dosar kaunge vice president wa hanguleo hatsungulwa ni muwa tu sambi hahansi ushahidi ukanga umiliari 11 harumaze kesi baina 2011 huja 2013 ngabo miliari 40 takriba za injia haruma eze kesi za daula ema pesa yanayofanywa ni mwana Nyasi Mamadu kwezi tukamle tukandari mwelesheni mbabe tareha mono fahamia kaurongoa kambinge balaka ntungishiyo ngwamwe Mamadu hafanya ngaruhusa ranzibo fahami ye client wao wanzoke ani hafungwa handabo ye harumiaje fedha mrumiaje je plus de 90 milliards ngamba mhati 11 milliards ye 79 milliards muirende kwezi abonge tukamle bwa Komori ngajiro jere mbendulani hambabi yo tukanza feda ba ndo fadaba gono yo tukanza feda ba ndo fadaba shasi wasaya karna ujubulia emakambe yanu owezi wanu warengense hatu nezemaliza hatu wazirabe wende zawo wajada bari ngora nikauleso ekala ukabati maji Komori mrengeze mali mwenzani ekakabati mwenje Komori mrengeze mali mwenzani kabati la pitali mrengeze mali mwenzani kabati nzia mrengeze mali mwenzani kabati poro mrengeze mali mwenzani kabati aeroport mrengeze mali mwenzani niwezi kam naure jei harma zaman Komori kam naure jei harma zaman Komori abonge kartuka wale tukanari mwaniseni mna muktaswari za hawandu wandrabo wamba hari ngwanya udaula haki na abuwa himilia washangiria wezi madhalimu wahuzense hatu warengeze mali watoboshani wenzao waunda uhari ngwanzao walindwa maudu wajarbali daula haki wajimbaye swali rimwelewani ni wandu wandrabo ngamanza daula haki haya timikalize proof za hizo ena muuzise fedha hiyo na muuzise fedha hiyo kono ate shamsi mnurambia minyanya bangari jwa ukaya ngamanzo mri hadaya shakamna uri hadaya bora mzingarani banu karna humlejezani paka mtowaze mali na mwambe hata na mdrawe hata paka mtowaze mali karna ujombani nafasi mrejezensi hatu dingoni tena niyo saireme ngehe yao si hatu ngezagazao harume dunia si hatu ngaruma shantie yensi kamelini ndumwa zihazi ngazendeli yao ile bundo la hensi ngalendeli yao alafu leo karomba nafasi nje mdure nikaleso simikalize proof sambide ambawaye wenda ziswaza na zihuru kwa naelewa wauombwa telewe kwa naporelewa hakaba Mwenyezi Mungu harambi na Mwenyezi Mungu izere ngambia Qur'ani ya lazima ngizo na wandu atedina je hise wandu wao kwa na ula awazadi wosoro kwa wandu wao ngabandu boko ngona mio ukafikiri hemio hiyo ngona macho kwa tuona hayo ngona mashishio kwa tuishi hayo wandu wao nizima makaya hum kal an'am wanro hamazi nyama bal hum adallu hatowa ziro hanazi nyama haina mndu ujesubutambe samba fungwa bure sambi ngudhulumiwa sambi kajaranganya sambi bal hum adallu hata yemziro hana nyama hakaya
labda kajazalwa abora kajazalwa labda aninge duniani shakajazalwa namtemje fasara hapo kasujua tazirongo zoje kasujua tamanongo shaina mru akaya yenshi yezia sambi na ikililu lazima ambe washila hangwe wanuari roto mfamna maditiari uwa mimi ngamzambo mfa fundi tiari uwa hari dhulumu hari hangisa hari ngeze mala topochole nzahe hari nguhotika ngulindo jake raisi tena towaze maliranzi karna huba nafasi towaze maliranzi karna ujo bala huyo ndema nafahamia kautawe mahakama hajua kaya hajua katina video ila yeye wae avoka wa sambi fahama hajua katina video ila hama metro ishia video tiyo yezo izoje ila dema na wambia sambi kaya tawa utikubali ushiliwa kadema na fahami yafanya hata sambi ya tilongowe kwezi hautimizi ngaranda harmaze voti esa hatureshelezise rimbenulieni majindu yanu ramekanu magambe wanuma wadhuru etse hatu wairoto mwajue etarehinge bakubanu haina twangavi mitoreje njani itie muione wakozangu wajokoza wenzankhili wajonja hikma waelewekaya wandu wanuna ndabo walama madhalimu wandu warotensia hatu zetaburzuna nsi hatu leo wandu wazifanya hakawarihuzu warengeze malata mabochoni wende zao yabungarlindawo ni wandu waringa mwanzo daula ya ushi mlofana tandu amara daula hakila na bonyi wandu wa ushi hena mrengeze video hizo mdaize mali hizo kakweli hata mpaka ndabo tosa na salam juu ya hani